Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sithanda ukuba sibonge ngosuku lwanamhlanje kuba sibe lapha sifunde ilizwi lenkosi sindawonye. Sithanda ukuyibonga lokuyidumisa inkosi. Kasikhothamise namakhanda sikhuleke. Baba othandekayo osezulwini, siyakubonga ngomsa wakho omangalisayo. Nxa siyakufunda ilizwi lakho, cela usithungamele ngamandla kaMoya oyingcwele. Dumo lonke lobukhosi besokulethwa ngakuwe. Siyakubonga, siyakudumisa ngosuku lwanamhlanje. Qhubeka ulathi ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Sithanda ukuba simbonge uThixo ngosuku lwanamhlanje nxa siyakufunda ilizwi lenkosi sindawonye. Hloko yethu yendaba ithi yona UNkulunkulu wakhuluma waphinda wabhala phansi. UNkulunkulu wakhuluma waphinda wabhala phansi. Sifunda incwadi kaExodus chapter 31 iverse ngelika 18. Isiqedile ukukhuluma kuMosi entabeni yeSinayi, yamnika uMosi amatshe amabili obufakazi alotshwe ngomunwe kaNkulunkulu. Nxa uNkulunkulu wayesekhulumile kubantwana bakaIsrayeli, wakhuluma loMosi esethula imithetho elitshumi. IBhayibhili lithi yona wamupha uMosi amatshe obufakazi abhaliweyo ngomunwe kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, hlobo esithandekayo, nxa uThixo esethe wakhuluma lokho athanda ukuba abantu bakwenze, eqeda lapho uThixo wabhala phansi lokho akukhulumileyo, ngoba esazi ukuba abantu bayakhohlwa, abantu bayatshintsha izinto ezikhulunyiweyo. Ngenxa yalokho bathandekayo, uThixo wabhala phansi amazwi akhulumayo ukuze ahlale enjalo, abantu bawathathe enjalo. Nxa silandela indaba yabantwana bakaIsrayeli bephuma elizweni laseGibhithe beqonda elizweni laseKhenani, bayafika endaweni yaseSinayi. Entabeni yeSinayi bayakhempa kuleyo ndawo. Nxa sebekhempile endaweni yeSinayi, uMosi bathandekayo uyabizwa nguThixo ukuba akhwele phezu kwentaba. Nxa esekhwelile phezu kwentaba, wasondela eduzane loThixo, wasondela eyezini lapho uThixo aye ekhona. Abantwana bakaIsrayeli bekhempile endaweni yeSinayi, uThixo uyakhuluma lenceku yakhe uMosi. Nxa ufunda incwadi kaExodus nguchapter 19 iverse ngelika 4, uthi yena lapha, likubonile lokho engikwenze kumaGibhithe, lokuthi ngalithwala ngempiko zokhonzi ngalisondeza kimi. Ngakho-ke uba lilalela ilizwi lami, ligcina isivumelwano sami, liza kuba ligugu kimi phakathi kwezizwe zonke, ngoba wonke umhlaba ungowami. Nxa ekhuluma lebandla lako-Israyeli, uThixo uthi yena nxa belalela amazwi akhe, begcina konke akutshiloyo kibo, uyakubenza babe ligugu, babe ngabantu abaqakathekileyo ebusweni bukaJehova. Nxa begcina imithetho kaThixo abalaye yona. U-Israyeli bathandekayo wayesiba yisizwe esikhethiweyo, abantu abaqakathekileyo phambi kukaJehova. Kodwa kule condition abayiphiwa nguJehova: nxa lilalela ilizwi lami, ligcina konke engililaye ngakho, liyakuba ngabantu abakhethekileyo ebusweni bukaJehova. Nxa ufunda kuvesi ngelika 8, uMose sebatshelile abantwana bakaIsrayeli amazwi avela kuJehova. Bonke abantu baphendula kanye kanye bathi, konke inkosi ekukhulumileyo siyakwenza kunjengoba kunjalo. uMose wabisela amazwi enkosini ukuba ibandla Jehova liyavuma ukuba konke obatshele khona bazakwenza
kunjengoba kunjalo. UThixo uyamlaya uMose, hamba uyebahlambulula abantwana baka-Israyeli namhlanje lakusasa, bawatshe impahla zabo babe ngabantu abahlambulukileyo, ngoba ngosuku lwesithathu uJehova uyakwehla entabeni azokhuluma labantwana baka-Israyeli. Bathandekayo, ngoba bavumile ukuba konke uThixo akukhulumayo siyakwenza kunjengoba kunjalo. UThixo ke uthi kabahlanjululwe abantwana baka-Israyeli for 3 days. Ngosuku lwesithathu uThixo uyakwehla phezu kwentaba azokhuluma amazwi akhe kubantwana baka-Israyeli. For 3 days babezilile abantwana baka-Israyeli, bezihlambulula belindela ukuba bayehlangana loThixo entabeni yeSinayi. Xa ufunda iBhayibhili ithi yona ngosuku lwesithathu wehla uThixo phezu kwentaba yeSinayi. Kwaba khona iyezi elimnyama elesabekayo lahlala phezu kwentaba. UThixo, bathandekayo, etshengisa abantwana baka-Israyeli ukuba uhamba labo, unguThixo wabo. Nxa bethembekile besenza konke uThixo akufunayo, uyakuhlala phakathi kwabo, babe ngabantwana bakhe abaqakathekileyo. Liyehla iyezi phezu kwentaba, hlale phezu kwentaba yeSinayi. Mnyama wesabekayo, iyezi elimnyama lehla phezu kwentaba, lahlala phezu kwentaba yeSinayi. Lakhala itolopita, babizwa abantwana baka-Israyeli ukuba basondele entabeni. Ngabantu akade bezihlambulula okwensuku ezintathu, bevuma izono zabo, ngoba bayakuhlangana loThixo ongahlangani lesono. Basondela entabeni bezihlambululile okwensuku ezintathu. Xa ufunda iBhayibhili ithi yona balaywa abantwana baka-Israyeli ukuthi bangasondeli eduzane lentaba. Kwafakwa iboundary, kungabi lenyamazana lomuntu oyedwa osondelayo entabeni. Wayi bathandekayo, ngoba ubungcwele bukaThixo behlele phezu kwentaba. Nxa ekhona uyakuthinta intaba, uyafela khonapho, ngoba uThixo owehlileyo nguThixo omangalisayo, ongeke abonwe yisoni esiphilayo sisale singesiphilayo. Wehla phezu kwentaba uThixo, basondela abantwana baka-Israyeli eduzane lentaba. Xa ufunda kuthiwa kwakuzwakala imibane lemidumo esabekayo, ngoba uThixo, bathandekayo, wayehlele phezu kwentaba. Wayesukile ekhaya weza wahlala phezu kwentaba. Kule midumo esabekayo uThixo ehlele phezu kwentaba. Intaba yazamazama, kube lemdumo esabekayo, kube lembane esabekayo. uThixo, bathandekayo, uhlezi phezu kwentaba yeSinayi. Inkazimulo kaThixo iyabonakala phezu kwentaba. Iyezi elimnyama liyabonakala phezu kwentaba. Besaba abantwana baka-Israyeli. Xa ufunda iBhayibhili ithi yona lo Mose yena ngokwakhe wesaba ngalelo langa, ngoba imidumo yayikhona lemibane esabekayo kwakukhona phezu kwentaba yeSinayi. uThixo esondela eduzane labantu bakhe. Nxa imidumo ikhala lemibane izwakala, kwaba khona isikhathi sokuthula esesabekayo kuleyo ndawo. Abantwana baka-Israyeli balalela bezwa konke okwenzakalayo uThixo ehlele phezu kwentaba. Nxa sekube khona ukuthula okwesabekayo, God made known his law. uThixo, bathandekayo, wenza umthetho wakhe wezwakala phakathi kwebandla lako-Israyeli, ngoba wayebuya ngendlela ekhethekileyo ukuzobanika imithetho eqakathekileyo okumele bahambe ngayo. uThixo uyaziveza hayi kuphela njengomahluleli omkhulu,
hayi kuphela njengenkosi epha imithetho, kodwa njengoThixo olomusa olesihawu. Nxa ufunda incwadi kaDeuteronomy chapter 33 iverse ngelika 2 uthena lapha wathi inkosi yavela eSinayi yaphumela kubo ivela eSirayini yakhala entabeni yePharani yavela kubo abangcwele abayizigidi kwakuvutha umlilo oyesabekayo phezu kwentaba yona yabathanda abantu bayo bonke abangcwele bayo babe sesandleni sayo bahlala ngasenyaweni zayo bamukela imilayezelo yayo. uThixo bathandekayo kazivezi kuphela njengoThixo opha imithetho, njengoThixo owahlulele ongumahluleli, kodwa uziveza kibo njengoThixo olesihawu, onguye obagcinayo, obathandayo abantwana baka-Israyeli, enjalo ethanda umhlaba wonke esiphakathi kwawo, owabakhuphayo elizweni lobugqili, elizweni laseGibhithe, wabathwala ngamaphiko bachapha ulwandle olubomvu. uThixo uyaziveza kibo enguThixo lothando, uThixo olesineke, uThixo othanda abangabakhe, abagcina imithetho yakhe injengoba injalo. Nxa ephezu kwentaba uThixo uyethula imithetho yakhe, athanda ukuba abantwana baka-Israyeli baphile ngayo. U-Israyeli uba lentshukuntshu enhle eyokwamukela imithetho kaThixo, ebusa umhlaba wonke, ebusa i-universe, imithetho ezahamba ebantwini bonke abadalwe nguThixo. U-Israyeli uba le privilege enjalo ukuba amukele imithetho kaThixo enjalo. 10 commandments, imithetho elitshumi. Well summarized, emfitshane efinqwe kangaka yaba ngelitshumi, kodwa ibusa umbuso kaThixo ngokugcwala kwawo, injalo ilitshumi. uThixo uyayimemezela phezu kwentaba yeSinayi ukuze abantwana baka-Israyeli babeyazi. Esayimemezele kanjalo aphinde futhi ayibhale phansi ukuze angabi khona othi yena kazange ayazi imithetho kaThixo. Uyayiletha uThixo injengoba injalo phezu kwentaba yeSinayi. Xa ekhuluma uThixo uthi yena nguThixo walikhuphayo elizweni lobugqili, elizweni laseGibhithe, nxa babephakathi kobugqili bukaFaro, wabalanda uThixo wabakhipha ebugqilini, wabathungamela bachapha ulwandle olubomvu baze bayafika entabeni yeSinayi. Kumele bayengena eKhenani, abantwana uThixo abathandileyo wabakhipha elizweni lobugqili. uThixo uthena nxa lizayigcina imithetho leyi, bantwana baka-Israyeli, lekuba isizwe esikhethiweyo. Ngamanye amazwi hlobo ezithandekayo, kaso Israyeli yedwa, kodwa bonke abantu abayigcinayo imithetho kaThixo injengoba injalo baligugu ebusweni bukaJehova. Number 1, uThixo uthena lingabi labanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ngalikhipha endlini yobugqili ngaphansi kwamandla eGibhithe, ngaphansi kobugqili baseGibhithe, ngalikhipha ngesandla esilamandla. Lingabi labanye oThixo ngaphandle kwami. Utsho njalo uThixo ngomthetho wakhe wokuqala, abantwana baka-Israyeli kumbe umhlaba wonke kawumelanga ube labanye oThixo ngaphandle kukaThixo owadala konke sikubonayo. Number 2, ungazenzeli isithombe esibaziweyo bese usikhonza. Munye kuphela okumele akhonzwe nguThixo owadala umhlaba wadala izulu.
Uthi yena lingabi labanye othixo ngaphandle kwami, lingazenzeli isithombe esibaziweyo. Yena ngokwakhe uThixo ekhuluma phezu kwentaba eletha imithetho yakhe elithumi injengoba injalo. Number 3, lingaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wenu ngokwenza izifungo ezingagcwaliswayo, ngokufunga ngegama likaThixo. uThixo uthi yena kasingaliphathi ngeze igama lakhe. uThixo bathandekayo uletha imithetho yakhe phambi kwabantu okumele bayigcine injengoba injalo, ngoba uThixo wabadala abantu wababeka emhlabeni. Uthi yena lingaliphathi ngeze igama likaNkulunkulu wenu. Number 4, khumbula usuku lweSabatha ulugcine lube ngcwele. Kuyonale imithetho elithumi ayilethayo phambi kwabantu. Uthi yena uThixo, khumbulani usuku lweSabatha lilugcine lube ngcwele. Kungani bathandekayo? Ngoba uThixo wadala izulu lomhlaba nge6 days, wasephumula ngosuku lwesikhombisa, walubusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwaba ngcwele. Xa ukhangela le mithetho isethulwa entabeni yeSinayi, kakutsho ukuba iSabatha leyi yayitshaywa mhlanokho, kodwa uThixo bathandekayo wayebatshela ebakhumbuza ngokudala kwakhe, edala ekuqaliseni lapho edala izulu lomhlaba, emisa usuku lwesikhombisa elwenza lusiba ngcwele. Ungakwenza kanjani ukuba udilize okwamiswayo kusukela ekuqaleni? Ngoba edala uThixo, edala izulu, edala umhlaba, wahle wamisa usuku lwesikhombisa walwenza lwaba ngcwele. Uthi yena khumbula lolu suku lweSabatha ulugcine lube ngcwele. Abantwana bakaIsrayeli nxa bekhumbula lolu suku lweSabatha, nxa bekhonza uThixo ngosuku lolu alumisileyo, bayavuma ukuba uThixo wasidala nge6 days, wadala umhlaba nge6 days, wasephumula ngosuku lwesikhombisa, walubusisa walwenza lwaba ngcwele. Nxa ukhangela umthetho onalo, uThixo uyamenza ehlukane labanye oThixo abakhonzwa namhlanje, abangadalanga lutho, abangalanto abayidalayo. uThixo esikhuluma ngaye wadala wasephumula ngosuku lweSabatha. Abakhonza benanzelela ukugcina lolu suku bayatshengisa ukuba bayamvuma uJehova owadalayo wasephumula ngalolu suku lweSabatha. Nxa siqhubeka, yonalo umthetho oveza intando kaThixo, otshengisa igama likaThixo, ovezayo ukuba onika lumthetho ngubani, nguThixo owadalayo wasephumula ngosuku lweSabatha. Nxa ufunda incwadi kaIsaya chapter 58, abantu abanengi bathi bona ibhizinesi iyahamba kakhulu ngosuku lweSabatha, so bangeke baye ezinkonzweni, bafanele benze amabhizinesi, ngoba ngeSabatha bazitshela ukuba kulapho kule business khona, kulapho abenza khona imali enengi. Nxa ngukhangela mina ngubona kuyimisebenzi kaSathane, ngoba abantu bafanele baphumule ngaleli langa, kodwa all of a sudden leli langa sokuthiwa lilanga lebhizinesi esabekayo. Isaiah 58 ivesi ngelika 13, inkosi ithi, uba ungoni iSabatha, ungenza umsebenzi wakho ngalo usuku lwami olungcwele, ulibize iSabatha ngokuba lilodumo, lusuku lwentokozo, olwenkonzo enkulu, olungcwele lwenkosi, ngokuthi lulodumo, uba ulihlonipha ngokungahambi ngalo langokungenzi imisebenzi yakho ngosuku lwami olungcwele. Uthena lapha, uza kufumana intokozo kimi, ngiza kukhweza phezu kwezintaba eziphakemeyo
zomhlaba ngikuphe ilifa likaJakobe ukhokho wakho ukuba ulidle ngoba umlomo wenkosi ukhulumile. Nxa uligcina leli langa leSabatha elamiswayo ekudatshulweni komhlaba, uJehova uthena uza kufumana intokozo ebusweni bukaThixo. Bathandekayo, nxa sikhangela okwenzakala emhlabeni, abantu abanengi bayidelile iSabatha, baludela usuku lukaThixo olwamiswayo kusukela ekuqaleni, olwamiswayo emthethweni eli-10 ukuthi abantu bafanele bayigcine injengoba injalo. uThixo uza kwahlulela umhlaba ngoba imithetho yakhe ingagcinwanga ngendlela efaneleyo. Abantu abake basebenza kumilitary, basebenza esibuthweni, bayazwisisa ukuthi into okuthiwa yi-commandment, into okuthiwa yi-command kuyini, kumele kulandelwe kunjengoba kunjalo. uThixo usiphile imithetho eli-10 esitshengisayo ukuba kumele siphile njani njengabantu abakhe. Nxa usiya kunumber 5, hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande elizweni akunike lona uThixo wakho. Uthando kubazali lenhlonipho kubazali ngumthetho olesithembiso. Uthena uThixo nxa ubananzelela abazali, uthena insuku zakho ziyakwanda elizweni. Nxa ukhangela umthetho we-6, uthena ungabulali. Inzondo kayithanda uThixo, ukubulala kakuthanda uThixo, ukuphindisela kakuthanda uThixo, ukuzonda umfowenu kakuthanda uThixo, kodwa uthanda ukuba abantu bakhe baphile ngokuthula, baphile ngothando njengalokhu uThixo eluthando. Umthetho we-7 uthena ungafebi, ngaba semcabangweni, ngaba sekwenzeni amadizazi wonke lenkanuko zonke ezingafanelanga uThixo bathandekayo uthe kazifuni. Umthetho wesi-8 uthena ungebi, ngaba ku-public, ngaba ku-private, ngasese kumbe umgcekeni, uThixo uthena abantu kabangebi. Kungabi khona ukweba lama robberies lakho konke okungafanelanga emthethweni eli-10. uThixo uthena kakufuni khona lokho, ngoba abantu bafanele baphile ngendlela ethokozisa uThixo. Umthetho wesi-9 ungafakazi amanga ngomakhelwana wakho, ungakhulumi ize ngomakhelwana, ungafakazi amanga ngomakhelwana. Kodwa abantu bakaThixo bafanele baphile ngendlela efaneleyo, ehloniphekayo, edumisa igama likaThixo. Yonke le imithetho bathandekayo, uThixo yena ngokwakhe wehla phezu kwentaba, wayimemezela ngowakhe umlomo entabeni. Abantwana baka-Israyeli bengufakazi imithetho kaThixo isethulwa injengoba injalo. Umthetho we-10 uthi wona, ungabi lomhawu ngendlu kamakhelwana, kungaba ngumkakhe, kungaba inceku yakhe, kungaba incekukazi yakhe, kungaba inkomo yakhe, kungaba ngolunye ulutho olukamakhelwana. uThixo uthena ungabi lomhawu ngento kamakhelwana. Okungayisikho kwakho ongokamakhelwana, uThixo uthena kawungabi lomhawu lakho. Imithetho eli-10 elethwa nguThixo phezu kwentaba yeSinayi ukuba abantwana baka-Israyeli bayilandele injengoba injalo. Amazwi akhulunywa kule mibane lemidumo esabekayo leyezi libonakala phezu kwentaba. Mhlawumbe abantu babe ngathi ngamazwi kaMosi, ngamazwi kaJoshua, kodwa yena ngokwakhe uThixo wehla entabeni waletha amazwi aqhakathekileyo, imithetho eli-10. Wayinika uMosi ukuba ayebanika abantwana baka-Israyeli. Xa ufunda iBhayibhili
sakuyifinqa ngenxa yesikhathi. Nxa ufunda ngamafitshane, uMosi wakhwela futhi phezu kwentaba wayangena phakathi kweyezi. Iyezi lavuleka, abantwana baka-Israyeli bayibona inkazimulo, wangena uMosi phakathi kweyezi, phakathi kwenkazimulo kaThixo, wayaphuma esephethe izibhebhe zamatshe. Ngoba iBhayibhili lithi yona wakhuluma uThixo, waphinda wabhala phansi, ukuze akukhulumileyo kungabi lamuntu oza kutshintsha, kodwa kume kunjengoba kunjalo. uMosi uyehla phezu kwentaba esethwele izibhebhe zamatshe ezibhaliweyo ngomunwe kaThixo. Ngemva kwe-40 days and 40 nights ephakathi kweyezi ekhuluma loThixo, ephiwa izilayezelo nguThixo, uyehla phezu kwentaba esephethe izibhebhe zamatshe ezilotshiweyo imithetho elitshumi, ukuze angabi khona ongaguqula okulotshiweyo. Lanxa ekhona ongathanda ukuguqula okulotshiweyo, kodwa kulotshiwe kunjengoba kunjalo, kuyakuma iphakade lonke. uThixo wakhuluma, wananzelela ukuthi bakhona abangathanda ukusala sebeguqula okunengi okubhaliweyo. uThixo bathandekayo wabhala phansi ngomunwe wakhe ezibhebheni zamatshe. Nxa esehla uMosi ethwele imithetho elitshumi, uthola ibandla lako-Israyeli leliyana lithembisileyo ukuthi konke uThixo akukhulumileyo siyakwenza kunjalo. Nxa esiyafika phansi, uthola sebemise ithole legolide sebelikhonza. iBhayibhili lithi yona wathukuthela uMosi, waphosela phansi izibhebhe zamatshe, zafa eziphosele phansi. Kodwa malibongwe izulu, kakuphelelanga khonapho, waphinda waqansa entabeni. uThixo uthi yena kuMosi, baza amanye amatshe. Uyawabaza amanye amatshe, kuphindwe kubhalwe futhi ngendlela entsha, kubhalwe phansi njengendlela akade kubhalwe ngayo. Esesehla futhi uMosi wehla ethwele izibhebhe zamatshe, ngoba la matshe ayibufakazi angamazwi kaThixo. uThixo athanda ukuba abantu babewazi. Namhlanje hlobo esithandekayo, sithanda ukunanzelela ukuba uThixo kakhulumanga kuphela, kodwa wabhala phansi. Kasila ndlela esingaguqula ngayo imithetho elitshumi, ngoba yabhalwa phansi, yakhulunywa nguThixo, yaphinda yabhalwa phansi. Nxa babelindile 40 days and 40 nights, sebekhonza abakhonzayo, sebenze ithole legolide, esikhathini sokuba bakhuleke, bameditate, bacabange ngemithetho kaThixo, bona baqala ukukhonza ithole legolide. Namhlanje hlobo esithandekayo, abantu bamisile ezabo izithombe ezitshiyene lomthetho kaThixo, kodwa i-10 commandment iyakuma injengoba injalo uThixo aze abuye. Yabhalwa phansi, yakhulunywa ngumlomo kaThixo, kayingeke iguquke, kodwa iyakuma iphakade lonke. Imithetho ebusa igovernment yasezulwini, kayingeke iguquke, kodwa iyakuma injalo. Umthandazo wakho ekuseni kakube ukuthi Jehova ngiphathise, ngigcine, ngiyamukele injengoba injalo, ngiyamukele isabatha injengoba injalo. Umthandazo wakho yini ekuseni? Nxa ufisa ukugcina imithetho kaThixo, kasikhothamisa amakhanda sikhuleke. Babothandekayo, siyakubonga ngemithetho elitshumi etshengisa impilo yethu yansuku zonke. Sipha amandla ukuba siyigcine, silandele injengoba injalo. Ngenxa yegama likaJesu siyakhuleka. Amen.